Horas medita sude. Dihita paparan nyoputta Raja silai sabunga siwalu turpuk namar hauja tu silai nabulak dapat batikina di saunari hita songon namar sisukunan marsi pabotoan ditaringut tu hata batahon dok di paradaton nagudang dopi hata batahon setatu si secara mendetail termasuk masongon hata mangabia dot makapi dia do lapatan ni mangabia dot makapi asabuin ni anak tu satta Pak mahita mabigi tapi natorang ni amat narasumber tu hita asa taparrohahom ma jaya partikyanon ilakai ma tu manami dison mauliate ma Horas mari hita puparana puta Raja silai sabungan suwalu turpuk namar hoja tu silala hirabola Horas obat tu materi nam di masa ni amat taprolog kini ma istilah mangabia dohot makapi dihamua manami ragam-ragam perumah tanggaon ni di hita Batak nian di akka persiajarata nausalpu nunga takas pinatorang ale sengaja do diangkat borginon, tangkat borginon ima materi naduaon ima mangabia do makapi di dia do do sannion jala di dia do paribaran nion mana perbedaan nion asetakas tapai hutihut atau yang mangate ya nian naduaon ya boy dohonon parjolo dua ama sada ina hidona ima hadumuan dia mangabia makapi ya hadumuan na marang parsarupana ima dua ama sada ina dua ama sada ina ate adong istilah nama dokon pagodakon ada di pagodakon dehinna artinya pagodakon rison dan na amatay di pagodang inatay manang amatay pagodakon amatay dang sangoni pangatusin di pagodakon artinya tubuh na inon, tubuh ni inatay, doh tubuh ni amatay, dung mamuk ke rumah tangga na baru na sida, inato mabuat anak kona, amaton mabuat anak kona, rapagoda kon, ido artini non, ido artini. Jadi dang na misalnya inaton, ipagurang-gurang nihon. Ibang naot dengan ilalana neng marumah tangga ipagudang-gudangon asaon gabe tunggari dolina manang amat tahun ipagudang-gudang yang sada burua asadong gabe manggatihon inata naong lawinon dengido adanginon pangat sende pagodak kodaw artina danak nadibon ni inataon do danak na dibuan ni amat taon rak pagudakon amat tayo inatay manang danak na dibuan ni inaon amat taon status nalajang manang nong marumah tangga nang mabuat danak dawe madak danak rak pagudakon danak ni ibuan ni inat taon manang sebaliknya inat taon dang marumah tangga hiad dobe nomor baju alai amat tahun mabalu ngadong yarak konna yalak mainat tahun rak pagodak kon yarak kon naon ido husido laura ngatakas teh ama ngatakas ama ngatakas mungkin rana selelengon mindset ta mana pangatus yota dak kutubunai
Seolah-olah ipagudang-gudang gabi adong tunggari dolina marang ipagudang-gudang amat tahun sada borua sadong penggati ni inatana na nglawi danginon ra pagudakon yanak kunaon ate aseta bota te mangada nah menang salah ita pangatusyot tate aseta patikos nah molo mga biya soal na mga biya ate amangda odon yan na wajar sarabawa si A yang itu marhasotan marumah tangga do inatay si M yang itu adong dak danakna marang suarong peda danakna yang itu terserah majo yang itu adong yang anak kona dan adong yang anak kona sama aja yang itu moding ma si aom baru adong anggina gawe omma mengganti oposisi ini si aom nah itu mga biya. Itu na mga biasa si tong na itu na mga biya alay adong do dewa idokon sa sitong na odok na ideal mga biya huanggina ido kan ale adong dewa na masa terbalik huhahana nah itu misalnya hanion ya si nah yang itu tong do kung mga biya ale huhahana adong do si matuana Iya ada, dulu ada. Iya. Dibuat permainan. Iya. Tong do magabi warni. Magabi ada warni. Arong do deba, dang arong on. Sa matu gijan. Marasada bona ni hari bona tulang. Jadi arong do be sada garis keturunan. Itu dah. Itu nama gabiya. Asita boto mamiakon hatay. Ino na mga biya. Artinya samerek. Molo marga A masudia sa tubidyo. Molo arong anggina. Natinggan. Ideal na diyan tu anggina ro na sumar hasohotan dobe. Ino na ideal. Alay anong ka hal-hal na asing mungkin at nahahanay misalnya ngababalu tong abang nay mabalu manang masih matuan ay muse imay dokon ay sa sitong na niyan mololaw hita tuhata batak istilah ni tuhor manang buli manang pinamot molota buat buru diperburukan si kopasa tontol tuhorna Iya. tapasa bulina tapasa sinamot. Berarti kan enggak nih para anak sa sitong no. Si haknya lakon dap yon. Yo. Imam mau julu. Berarti istilahnya tuhorni uluni masni pihak para anak dobe ima inatay. Tuhor uluni masna. Nah istilahnya. Ena julu dah ngarung sinabot tepeng. Masdo. Horbo. Jadi mau turun mga biya na andang arong behta sinamot be. Damet tau. Ini arong betul mana sinamot ate. Arong besinamot ate. Ate. Iba molo nama nggak biasa takas tabo tuh dah. Molo sono ruduk do dan pola ruduk kan. Nah, masa garis keturunan Sa garis keturunan dah kan. Nah gitu. Ratusan nih. Ini kan. Sana garis keturunan do kan. Dan arong penghambatan non haduan molo pemanguli anak naik. Iya. Manang marhamulian pe buru naik dan arong masalah. Ate berhak. Sudi. Ay nasider be. Hak nasider bede. Hak ni nasider be dah. Atakas ate amang ate. Ngatakas Halo. alana on cikot takas do. Ajar honot tarong. Nian ate.
pakai anak kota. Nah, Jinul lupa. Tong do mga biya guarda mo terbalik mo se inat taulau songon diung se. turun. Kena kan amat Orang tanah sada lau. hula-hula, turun lere, sada hula-hula kan sada mulai natai Lau. lau. Ada mo istilah mga biya tong isi. Si karere nama guarda emang udah. Nama ngabia. Oh, iya. Kalau nama ngabia, husada ina no. Oh. Nang la ate. Nang lau amat tanah. Mau misalnya kebalikannya amat tainon, lawin at tainon, angin nabi. Jadi masalah itu kan. Oh, lo. Kalau semunon persoalan doang kan di inaud tuh, nakit dua ama sada ina kan. Iya. Odo cerita tak. Dua ama sada ina. Oke. Dan sada ama dua ina. Dan di persoalan. Nah timbul kasus masalah nuanginon. Nah jujur timbul masalah satu nuanginon. Nah dua ama do sada ina. Ido kan. Ido na jujur masalah. Muluna sada ama do dua ina. Marang na marimpang pe marang na mangulu pe non. Nang telah dua dong masalah di sini. Karena ina kapatid buhok parik ni Marit ni halak. ama. Patid buhok parik ni panguluna. Ido kan nama kan? Iya. Takkan lu tahu tuh kan? Ido mau kita makatai di adat Batak. Oke. Tarikot mga biya. Arang dope ya. Adorong masuk kita tuh napa dua hon iman makapi. Adong sukun-sukun. Ano? Ya. Na pertama nakingkan definisi ni na mga biya na pagudakon. Ima ito awan nakit pagudakon yanakon mula dong dibuan Amay. hina manang dibuan Amay. ama. Dia do batasan ni na pagudakon. Bohano mo nang marumatang gabi. Yan koordinasi na dua alana na terakhirun adong ko akan umatua ngalayak sa rumatua berkeluarga muse. Tetap. Imana pertama asa anu kurang awakan. Na kedua ho molo mga biyaon mardala dope tuhor boli sinamot do ada dalihan na tulu so na somal. Dua pertanyaan. Iya. Muluna perjuloy non. Nampai nang betua merwatang kasama kan pagudak-gudak pun anak konodon istilah holan istilah deh holan istilah pahihut-ihut kan ini no sesor batu mahosa sunamarnina marno dan gitu akan ini pahupunai ipahihut-ihut akan anak konodon kan pagudak kodogan ini pagudak alana pagudak konon dalam arti luas bukan dia dalam arti sempit. Tadi kalau suku-suku ini yang udah nomor 2 non daun bemardalan, daun bemardalan alai, adong do di dokon ulus sela ulus tasrondi manuk koroni ulus sikat ni imai non ido dan ido, ini mah jelas daun besonna biasa itu meratas nama yang udah, ate, melonai pesta do, istilahkan di pesta hot, nalidang sonna normali bina biasa ini bemardalan. Karwani nama warni. Oke, benar. Hah? Allah nih, so nama ngabion, ada lebih sukun. Nah, nama kapion, itu kan? Nama kapion, dan adong sadaina nama balu, dan itu marga A. Muli mabuse tu marga na asing di luar nih garis keturunan lo. Di luar. Dangadong hadumuan na. Dangadong ikatan darah. Dan samarga ni umma. Dan itu bui dokoron dan samarga amang udah. Dan itu ale dangadong na jelas. Dangadong yang termasuk di dalam urusan ini garis keturunan taropoon na sida. Ate. Nah, molo neng marhamulia do yon sadaina nang mabaluon muli bana humarganasi diap neng diap pimarganasi dan itu
Mau ingat tamu na jauh proses nyon antara kusod dah gitu. Arong do istilah nama kapio mana koto godit. Ibu tahu mana koto godit, isa koto goditi, gitu kan. Mau dibuat inat berarti lo moro anak. Ada moro lagi buat daun. Kebetulan lo moro anak ibu godit deh. Ada, sorry dah udah, saudara kalau. Ira dong dua teh. Sekarang tiba ini Dah jalan kan? Oke. Marsitomo mahatani halakon, marsipadumua mahatani burwa do inau. Marsakak mana sih nek marumah tangga. Nah, tetunu agen mul di bagasan adat mul raja do akanak ni raja do buru ni raja si kemerdalan do ruh ni para datot na normatif nah gitu tutun waen Roma si bawon idapot tema ima si matuani buruaon si matuana ima natoras ni manang keluarga ni amat tanaung lawi Iliam marisinon imagwarna pago raja. Catat tahu di pasak mau pago raja. Sesi Banguli. Iya. Terima songon alini sinamot naung di raja naung di pasak ni natoras ni para nagihiat tu hula-hulana imana torasni burwon paromen now. Oke? Iya. Anak ikulokon pago raja. Alai on konsekuensi na. Adong sada konsekuensi. Mulai doko kalak adat Batak itu dinamis, benar dinamis. Alai adong nona statis. Om masada adat na statis. Konsekuensi na dong. Putus hubungan ni inat tahun tu keluarga ni amat tasi parjoloi termasuk tu tubuh sendiri sian amat tasi parjoloi secara adat Batak nah secara adat Batak para daton putus sudokon molo manguli anak nai madang muli borone dangadong be hak ni inat tahun nalaho mga toy sulaw na na tapi bana na paradeon manang na ijulo na payanak kaunaw na sililingon dan gitu manang na mana mabiyayay mana pasikolahon dan gitu itu secara Batak dangadong mulumangulion adalah hak ni marga ni amat tasi parjulo. Wah, mau tulang na. Ya tetap, tulang ng boy gati. Gitu. Mau lo peneng roy natay, silahkan datang mengikuti odoran ni hula-hulana. Oke, ale mo na mejeng do manang pasatulus pasamot, molo pangulihon anak, manang majalo sinabot, dia tidak berhak alana. So ngonay, lauhi tawadat Batak. Inainon pati bohon parik ni. Amai idot to. Ayaw nga parik ni halak be. Dan parik na naparjului be. Ito konsekuensi ni adat. Aro kala na keberatan bah. Songoni do kejam na adat Batak dang aro kolong. Dang songoni. Dang ito ay moloholong do rohana hoy anak kono nang be mo di bana. Ima hokop anak na. Kanino do ay nalipatalo do holong asa hoy bana. So nina, jalan konsekuensi na dipatok, dah. Mau rumpek kan bermasalah so ni, tegas teman tokon dan berhak. Dah, mau kita makanai sian adat haba tahun. Ima amang, dah. Alani ido, asing na mga biya sama-sama nakin, arong pertemuan na, halo arong parasingan na. Nah, jujur timbul persoalan nama kapido. Kalau menurut terjadi non
tubuh ni dibuat na do tubuh na nibonyon saling kontok-kontotan molorong akka si bagion molorong akka si tuhukon nah saya ada pas songoni dah yang jujur songoni ate amangate berbeda do na mga biya isi mah perbedaan na signifikan antara na mga biya do namat kapi ate amangate Alay hola ku natay daw naputus hubungan kan. Molo sangat tutulang dan ako ni boto ni natay. Hak ni natay do kan udah lagi. Konsekuensinya kan ada natay alana na. Alana barang kan nga gabi pariknya patibo pariknya alak. Hidup karena magna Pare bebere tetap bisa. iyalah sudah boy bekas dengan bekas tulang dengar dong dan itu bekas ibu ada orang bekas ibu ate dengar dong ate dengar dong bekas ibu ali mulai dia nak bata dong bekas ibu nah kira dang berhato sih itu kan Kalau Jawa di mana? itu kan Oke, pertanyaan. oke Buhayan do punta mabait di mana mga piyon mago hak ni nama dudukun ya latar belakang. iya itu kalau Kalau ini. soalnya kan nama udah nggak jelas baru anak seorang anak tubuh baru seorang Iya. itu kan istilah di Hitam Batak anak tubuh baru sorangan artinya tapak seorang mau kutani halak artinya gawe patiboh parit ni halak Iya. molo sada ina marhamulian sada berua marhamulian itinggal hodo margani datu tu kan Iya. kami menghutu margani nani halak kan alani molo kusada paniara di sukun paniara tak arung nama rukun marga hado hamuinang pasti paniara tamat dokot marga si haloho marga si payung itu kan marga sinurat itu paniaranna upangulu ni marga ni panguluna itu dokot mulai suku kalak marga hado hamuinang ale moloi suku borua hado hamuinang baru boru siagian boru siadari boru purba boru sibulun boru libung boru simarmata boru manurung ale moloi suku marga hado hamuama inangin na si penalusan na marga ni panguluna marga ni amat tanah marga ni tunggani yulina hidup abona jelas dia itu sudah menjadi patibo parik ni margani amat tanah itu definisinya emang udah jadi bolo amat tanah na berdua hunon misalnya penggation gabian non na berhak asing do merek na isa marga apa nama jalan marga B bah dah nggak ada batak B kan itu nama udah buah apa kita kan menganut patrinial dong marang matrinial. Patrinial lu kan aja guru ketua ibu ya turi apa lu. Ibarat mana teman ibu? Iya kan. Patrinial dokter kita mengikut garis keturunan Iya. bapak. Ada zaman sonari jarang di suku kita marga mahamu inangin tadi. Buru di suku. Iya. Jadi kita masalilinggokan baru berstanda semuni may pesta. Tapi suku kita marga ado minang. Buru ado minangin deh. Jadi marga hana mangalapo. Kan iya hamuna inang kan itu kan tara salah doya tidak marga hama inang. Iya. Ini do koron. Songori salah marga hama inang. Iya ka say boto dah gitu. Meledok ke buru manurung dan ini sukun marga hamu. Kecuali meledok ke buru hamu. Itu si boto ada. Sedikit satu sih. Kan seorang orang kayak udah kosong nih. Mulai jujur mau. Ya, Oke, nah pertama suku-suku dung di pasahat amung ni panguli pago-pago raja. Pago-pago raja Iya. di pasahat. Tuna tua-tua ni amat amat tanah morjungolui. Tahap kedua
naing ma pasauton na paruman na hiyat mantami. Mardala do sinamot Oh, iya, tuhor iya. boli Ya. songon na biasa. Berarti mardala do ada ti dalan ulos pasamot mardala sudema ada nagok ma mardala. Ido? Alat itu. Ada nagok do Ini aing. suku-suku deh. Kan ikan artinya mau matok deh Oke. bahwa tidak ada lagi hubungan dia dengan marga yang lain. Halo. Ya selanjutnya berjalan normal. Normal. Oke. Napa dua hon, napa? Molo dong anak kon ni inatay na kinginan ng muli magudang maburuna manang anak kon na kan mardalam may sod upatulang tong dohot tu upatulang tusan Ya. songon sukur-sukur niya amang udah naki Ya. Kan hudok ke ketong ina tahu don wangin ala nunga gawe patibo parik ni halak. Molo akka tulang ninyo dadagod don wangin. Dan itu berjalan biasa. Oke. Kasonari inatay dang punya hak majalo sinamot. Ya. Ay na tu upatulangi kasinamo do dibagi utusi. Ya. Isir magbagyo di dia do posisi ni sinamo to. Nama. Kan king marhabulia maborunai dang dapot hak inatay na manubuhon Ya. ini. Ya. Ay kan natutulang upatulangi kan sa sinamo tido dibagi tusan. Dan Kayu tong artinya kan memang ya tung nasihat dia pedana nai sasitong na kan sia sinamo tidak sempurna. Ya, siapa perburui kan marga nak ya memuliok boru do kan. Baik, madikin boru nih. Naturas di boru mulinon. Berarti bapak udah nama mana Iya. Iya kan? Iya, kasih saudara do. Anak yang gina kan anak ni hahana. Anak ni hahana kan anak yang gina. Saya tak ma di pasah tutulang. Iya, kan ada si ulus sebubu. Alai hebat do ada batahon ni. Iya inong na dak punya hak HP tulang nai sada. Iya. Upa tulang. Ay kadang Ate? tulang nai. Ay nga putus susun dapo Iya. hak dang dapo hak. Iya. Tu inatay. HP tulang na tong dong Iya. hubungan darah. Iya. Ate. Ya, inutung na hulo ada di batahon. Ate. Setabu rupanya mengidentifikasi, mengidentifikasi, isod do naking na tergajal dang dapo hak inatai, ala yang gutulang nai, tetak dekod dapotan makana sa bula langit pasu-pasu. Iya, kan nama dabo Siap pago-pago napasawa pago-pago kan hola buru na irakin. Hola ni na putuskan. Kan dang do tulang na pasato pago-pago. Oh, loh imat tuh. Ay, ya tetaplah. Tetak. Biasa. Ima hula ni ro. Ina mate, ada na abang udah maripani ya, sekon na mangwa. Jadi ulah tu tu. Nakikasya pek ni daro. Dari sentonan na mga biya ma. Tulo malah kon nomor tinudot tentora. Marujung ngulu memang na sepeto nga. Berarti kan aputus naking sedina. Nama ka na itatay mo namin. Kedua na iba paano namang to namang dua na. Arong do torom renyon. Ikut kutunudohon na ron nagabi mga may na unang mas tugot-tuganan na do. Dos di rohani nasi. Arong do torom medyo ba tao tersolid. Dos di rohani nasi. Saripe. Nana si pada kan arung do naso dangau do pe. Doyan ni mo. Dah terawan kerja tarudah na do pe homai. Unau tua do nian layak. Alai dangarong na patola godang laut dos di rohani semen nasau. Sarupa do ino na mauda do na mangain. Na mga apo, aturan na tulang na siya kangat doon yan. Api na, anong tulang na, jono tulang na siya nomor 2 kan. Mula na tulang siya kangat na yun do. Ay pagi. Iya do kan, Api api nomor 2 rin. So kasi punan do gabi mga apo. Nang narong do ya bata kon langsung to na. Net kon na ba mo coba do. Anak bawa boru kan. Apa tinggal ni na tamma. Apa baru na gino. Purisi malah kon gitu kan. Nagabi bapak na pengerti bapak non. Dos ni rohani na si dari mga. Mulai ate mari kita, boy man non. Ajar honon tetak kana posok malo itu nggak tahu to ate. Sosoni mo seto akan humaliak kita. Nang salah ita. Argado ada batak tenor na di pasar ni oputasi julu-julu tu. Atau marsanga batu ata
marsanga maputar raja sila sabungan, marsanga mana kita paparana putar raja sila sabungan solo terpuk. Na marhauja tu sila lahi na bolak. Horas mari kita. Horas. Dewa Tri.